Wirigiro bwakwa nwithirite wina ntuku njega ningukugwata ugeni kirenteto chietu cheruthemwe narua iri tariki 22 mweri ni Jwena mwaka ni jwa 2025 itania nauni ikinya gwekinya nkumenyithie uria gwatinda nthigurune jetu ya Kenya amana ntetu iria nkureterete ni Minister Kenda bangabana mutuma gukurukwa ungi umwe akirigirwa kungwa mauri aramisi eje Hakariba tharaka kwira mubunge Jiji Murugara kubathondekera njira ya miomponi gweta nkondi itegwitikirika Minister wa Karia Bwandene Kipchumba Mukomen kuritamuka na kiria ritinguge baria bagweta giutate na muma zotungata MC wa Maoa na wathiruga itikuga wa kibwa siweji ya Maoa ibo kuangarata ni ogendi barabarene ya Maoa gweta stadium Mwana niretwa mathito ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinya. Mbunge ya Meru nirikitie gukurukia Minister Kenda kiri 10 baria bathujirwe kiumia kithiru. Kiri gikaro na ruaru kiri mbunge je nitikaniritie na riboti ya kamiti ya wandikani na aria bakurukiria Minister Baba nande ibakwirigirwa kunywa muma ramisi yauke kenda kwambiria ngugi. Amwe nabu Joy Karwetha uria wendekithitwe gutwika Minister wa Miunda na kwirigirwa kuthujwa auke mbunge neu Muthuri Muriuki ni agutwambiria na rugonoru. Ni rwaliro rukureti ni mutongerio baba ingende ne Mukiamiru no Patrick Mutuma na rutirwali rungi na rutirungi ndiro gutigira ati bakutha bekurukia ntukenda baraborotereti ngavana Mutuma kwa minister thirikari newe. These who are vetted here clearly show that they have the capacity to handle Meru at its change it is, and Mr. Speaker, we vetted them and they all show that they qualify. They have economic credentials. Some of them have PhDs, others have masters, others have degrees, and they have a wealth of experience because they have served in several positions in this county of Meru and they know Meru team. The committee therefore recommended that the county Assembly approves the nomination. Aja County Assembly ya Meru bombe kwa mwe betha bagitikanirie ba bombe nandi betha bekurukwa na kwa minister. On the vetting of nominees, the positions of County Executive Committee members, which report was laid on the table of the Nabu Assembly today, Tuesday, the 22nd day of April 2025 during the morning sitting. Will as many of us in the opinion say aye? Will as many of counter opinion say nay? The ayes have it, the motion is passed. Kira kitigere nandi ni Gavana Mutuma kwitha kibanyuthie muma nikina bombo tonyo obisine na kwambia gwitangugi indi amna bubu tokere na MCA Kathumba baugite kira bakwenda nikona baba nandi bagitangugi ngendo bamenyithia no monga baitangugi ura bubange barari kubatiraita baitangugi bakimenya ngwe tugwitare monenchi na utu asa County Assembly tutina kanya gakurwa kairi itwarwire na twakinyara tukinyite so twiranga bana kuthikira so mawaziri ba ngwetika baketha nyobe na kagita ga kothu bagwitira antu ba Meru ngugi ni tubera mono nya bakara mu ofisine balike bagwaso nini bethri nya bwa kumara na anture na mature na bakona manture ja kadino ja barabara ja healthy muthian ni bete ona bakurukwa kana ba peswa ni mwasimu ngabana iba muati ngui na batonya siasa ni batonye nontu Meru iba lusete miaka ile nikenda bebongo bakomba kwethira beyo bo support ngabana bo support Meru na kwari mathina ya Meru tukwirigira a lot of cooperation ki mawaziri baratomba ningo kulukiru ari na itukuromba ngavana aombe kwithira akiba apisha araka iwezekanavyo kenda bakuma ngwine no tutwina ngwi nyingi muno taretere ne ward kenda tukuma bore ne ward tomba ni kuthiria thina ira chiende ne ya ward chibitare kuna thina nyingi sana twina thina nyingi cia roi twina thina cia kinye environment cia rukona uma thokone
na ingwitikia as soon as timu erikia kwapishwa bakethera bagita ground kenda tumba ni kwithira twina bono na tumba iko rutranto kwina tumba ku recover ithira rithirite kiura na kira ikabata mono nandi ni gutigira kandrathi tikwe wa Meru nikenda kuva kuna kuthiurunga kwa mbeca ndene kaunti ya Meru. Mbeca za iji isakiretaga Meru ije yetu mbeca cietu cia devolution ciothe cietire ome nonto contractors betu batetura kwewa ngugi. I want to give an example. Kwena gintu gita industrial park era as assembly twakurukite 250 million twachoka twanenkera 250 million by the national government. Contract yeu yaero muntu ome gutikio tona as Meru community. Mbeca cia barabara ira twetaga MTF close to 700 million mbeca itera usakireti Meru. Kure na mbeca cia furoka ija mitigation of climate around 188 million cianenkera just 2 contractors, and those contractors they are not from Meru, they are from other places. Then okay ya gutega ikuona ni gutembecha no mwanka mu Meru akareba iria kiriraga no ntugutembecha itorago ko kwa ndenda kubera ujo twetete mbere ni tuko expect Meru batetheka imbecha cieso cia devolution, especially when it comes to issues of tendering. Ba focus mono kwa kikiza antobeto contractors beto ba Meru ba ko wangoge ni kenda twire circulation ya mbecha Meru ije yetu ni kenda tumba kuria Meru, and that is the essence of devolution. Na bamuthia bethaba kiba mukana ukaja kuthaba tita ngugero ko baterie na batwe te kumanisha tu play oversight role batwanda kure nyama waziri barato kulukia tukoyeruari omuntu no mwanka aritengoyeke uragare mogo rutangoyeke then tutethira twina tutesiteti na tutithania ile tu mwinga ongekirwa agenda tumba ni Meru yomba iweta na mbere lakini uте muntu kinyo moto getigiria arwamye Meru kana Meru ria weta na mbere no ntubwawe so no mwanka bokumengoine na bakimenya ngwira tutite kurita ngwira bati kurita miaka 5 tutite mirita na miaka 2 so bathaira tubwega bariki wa bisho nalo tukurukia tugomba kwa approve CC nominees bonde bara tuminga bana bara betire through appointment committee na otu as an assembly tutena thina na boburu thina yetu ikejira ala bakare motekereza ngugira bayai kana gutuika betu assembly bateja gucokia biro bire tukuria tukubori on behalf ya antu ba Meru bara batudurite ndene nyombeji Muthuri Murioki Oro TV mutiri wa Kangangi. Ore wa RVC Chuka University Professor Erastus Njoka ni ameneretie mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara iguru ria uejani bwa irio county neu. Professor Njoka augite Murugara aritumira irio biu guchwa kura akiuga atongeria babati kuretera Karimirandi iria ikabaretera irio endete gweteraga atongeria kubanenkera irio biotethio. Martin Mugambi hari na rugonoro. Karona ndeki bande to profesa ugite wana nwena nenkanagira irio kiria thini anto barabata kwebomba kana nkinyanto bamawathe indi ya tienda ya gutwikithia kamenyeria gukarata ka kugwata karibio kombo kuri ungi ugaga profesa atienda kunenkanira ni auga irio itikanenkanirwe ntana uga irio itikanenkanirwe ntwire nenkanagira irio na nkanenkera antu maria matikuipota nkanenkera antu maria akuru muno na antu maria cripples kana maria maina mawathe nini manenkagira wanaria na ribai chancellor twagendaga kunde throughout the county tukenenkanira irio Njoka augite kunenkanagira bia kuria rionthe kiria kari kwangaratania kari mechiria kenda kuthura kana nkinya gutara ura kubanenkera irio bibi buria mbugaga ni mbuga atiri tiga kumenyeria utikanenkanire irio utikwonia muntu buria agachiona ru kou ni ta kumu corrupt meciria corruption ya meciria na irio ni onguga timbega monie buria akagea na chio na niyo ni monetie bantu bangi beza wa kirigi nina thia na ruthirantu water intake nikenda makagea na irio makairishaga kurumu ati kuthukura kini tirionthe nontu kurega kunenkera muntu buria akarutha irio nitakuga atwege nkombo yaku antu metu mutegetigera gutweka nkombo ciantu mbeca ino imwe ikunenkanirwa ni antu niria ingiba ibati kwithirwa irutite barabara
igekira stima igacioka ikarutha maundu mamega magatethia antu. Ariuga atigatongoria ndeni ya kaunti no bara bakwithirwa bakinenkanira irio bambirie kuretera kari mirandi ireka batetheria wanabo gukuria irio bila bikaomba kwithirwa bikibagunendeti kubanenkagira irio rionthe. Bantu bangi betagwa majira ninanenkanire pipes cia water kenda runjirugia bo. Bantu bangi betagwa katheru ninaruthire water project nikenda antu magitaga irio. Wanatharaka ninduthite water project wandini iria itagwa Nkondi liva Kathita ninaruthire water intake indi wira utarika 2027 manenkera ungavana runjiru nambiririe bau ganga make sure rukuthie nao nikenda antu mabota kwiruthagira irio matikulumwa rionthe. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Minista wa ukaria bwandene na wathani bwa matura Kipchumba Murkomen na itete mukana akiuga bakajukiria matagari jake watho ariti Ngugi wa Muingi bare bagwetagia utate na watho. Akiaria mbere ya kamiti ya mbunge ya watho, Murkomen augite no mwanka Ngugi cia gutungata Muingi ithithwe uria kubatere na batetikiria igota na arongo thirikari-ini. Boniface Mongera katumenyithie. Na buko nombike bonene mono nande kumira nande gweta na mbere thirikari ure msamwe rute kethure kieja na nthinje kiri mabitha bonde ba thirikari baraba gwatirite obisi kana baraba gwatirite obisi ndibebera ne bagito bakithura siri cha thirikari nenye siri cha obisi question which aetere kumani akireke ubunge kumaroterwa sa kubona Dido Raso kiri minister okaria bone bona Kipchumba Murkomen memba kathomba bakamite okaria bunge nene bedire bagitikanĩria kuna maiti ya kwithura jethi mabitha ba thirikari na mono bara kwithura bakebera obisine na bakwithura bagita bakiara yesiri cha thirikari na nyesiri cha obisi. You cannot diverge information that you came about as a result of holding a particular office. You cannot divide it to the public or even to the media itself. So for that reason, because that particular docket, I think, is largely under interior, we must enforce that. Someone just wakes up one morning and said, oh, one day we were sitting where we discussed this, so and so say this, and yet you swore that, I will not do it unless it is in discharge of my responsibility as a CS. Once you live there, you go and do your other issues out there. Orea, orari minister itingoba mwingi bona Justin Muturi, norori minister ori bona Mithikali Nturi, bako butongoge, ibamwe, bedre to betamburuke mugono josiri, chobisi jerinya cha thirikari, bati otantera kana nyagokera, onto boro bugite baketho bakenderea na kwithura ingi nyingi. In spite to complain, kuwa issue na mina go fertilizer, ne watwe kane kare. I did what I could. Lakini this year I discussed the matter of the impounded fertilizer with the end of public service. Yeah. So it has been decided. Minister on decided now on the portera. No, that's the question. Yeah. It has been decided. It MB organized fertilizer for you. So stop that question. And you did that. Anta sukumiru kenda bethiata bomba kuwa thiata kwaria. And there are people who are in this parliament who have been ministers. You will hear nothing about what they used to do. Nothing. I served with Haji, I have served with Amos Wako, I have served with many cabinets, former cabinet secretaries. There was no day, even in private, they will tell you certain things. Kongana tiria bigo bigi sesa kumakiri mabitha baba beretongo gene na ntagaro winge bigo besheria Kenya okoni enteto jasiri kinto kimwe baba inge beterete kona ratire kagwirira ministers ibo theri pate otikyo baseina kawikira wa marietwa kingaseti notice wakara ya wodithitie so I had to protest no I had committed myself on a Wednesday Dr. Mwiti na ndamwankathithia so nyuma ngaseti notice ekiwa nesaini mitheka hakwengao hatangugi. It says something about you, not just for the time you have now left the office,
but for the time you intend to come back to any office, it says something about the kind of person you can be in terms of being trusted to hold certain offices. And it's important for people to separate those things. Okay, reporter Ntoshero TV, kumaja kinginangine kine kimusho Nairobi, Mbita Boniface Mongera. Akariba Tharaka na Ndeiba kwenda mubunge wao Jiji Murugara gutonyera na kubathondekera barabara ya Miomponi gweta Nkondi ni untu ni thuki muno na etigwitikirika. Mubunge wa Mwekuru Susan Mwindu uria ukinyite Antone au nerite rais athondeke barabara wa keja no tethio gucukaniria na aria kuthuki. Paul Kabithi na Chotariria. Na gari amwe na atumiri barabara ya Nkondi Miomponi muthenya gwemthi bagitarire kinyamara kirina kiraba ithirite baikurukagira wakagita nontu bwa kuthukanga kwa barabara ino. Tuko ya njuma indale njirani ndire mbuga twanda mariko njuma enu ogoro nontu kwa tukanjira kaisi ya mama nera sio ndo tukitikuruka mirigo tukatira siringia sokoni katika ka biashara ngwetia laino no kuwa no juo mwankare alere ojo ngala ya kwenda alere maitamaire kono na emunde ndati town njumandi bikiki ndachurenda dhinio ego the same ndakere njani mwanka kumadakenda mwanga wakia ndona kari nontu kwambi ne kagenda ku kwanza ko bemisha mao kari kirara nyindera na rodi ya munya tuojere ndakanda ali jangura tore aga mwirire na winga thugania kana bothe mbecha buruthe utindika ngari na rimwe kinya kurara atwatindika ngari kurara atutindikite ngari mthiga citiri bakigunu imujumbe Mwekuru Susan kwa Mwindu na marori ngwata matano mamaramu ni kingo nkare yo kucho na bantu akugenda nontu kinyangendo ni kurikurugama wakagita kwa mba abara ino ya kuma injection mwanga Miomponi ya kama no kwa huto kama no burunjiro ri ino kuma karaka yo nda kuma kamwembe mwanga kuditi mwanga mwicho na atima kugeno mara mora Mwindu bwega itamenyeka nontu bagwirera rutire Susani nontu bantu aga antu bathinagira aga nanga ciatura ona ciamigati tia kuruka ara cieria emumbe turaukire nyambura ciake uya utuvira njira marori matano mama turirwa maiga tokoringa mwajimi watu eno atweria no akagathugania ndogwegwa tokoringa mwara Mwindu atweri matiro kampeni oyu na no mara ukiego baba Gaha Susan akiuga wega yakosia mubuko yoni ngwantiringire siringi yangafu ogu mbia cia ngafu cia anto batano anto bara baje mono ekoro yuthi akoro baba corona bionje ukaretere cheki agimbia cia kwambe nchumbukete ndagetabwa kirori kiuke mwisho mutugia mberi akandera kiuke ke bitano ndiri bandota wakajia mpao nare gamba ngomi ngoro gambio nenda kairasi ka kianjoki ndaro danjoki okundi akama chukuru ndane mo FCD kaya nga kairasi bidato ngandika ni CD no to counte nego tegiro waka CD nitafanya kazi ngoro na practice ngoro na practice practice ya banka na kambio Othia muthia Susan na urite atongoria barabangi gutigiri bakurutira akari ngugi gwatabura baberire ndi ya kampeni kiwarami MP mbesira nengereto cia routine road maintenance kila mwaka 62 million itokwenda totarera kuma 2017 kila mwaka 62 million cia kuthondeka barabara arothete na ciata ogekoroka 2022 tuthongera assembly twathere kila MP akiwata million 140 million mbia cia barabara mbia cia mbia cia chukuru na mbia cia administration barabara ile mbia wete iro korondi barabara ile dieto bisini bwachibo kabwa DC kanale diete chukuru 140 million toekaranga William Samoei Ruto ongera cia kinya 145 toekaranga tosi huo kinya 170 na ino ila kinya 188 million na kuingia projected kwenda kongera kinya 218 million lingana 62 million cia kera lingana million 9 million 336,000 mbia cia kwanda metekere to kiremeti change Nkiripotera Waru TV kumantere Tharaka Bitwo Paul Ogwa Kabithe
Mkuchanio katika mubunge wa Igembe Central Dan Kili na aciari ba cukuru ya St. Mark Kiotene no kachietete na mbere gutota nyuma ya mubunge ujo kuga no mwanka mwarimu munene wa cukuru eti athamo nontu bwa mkuchanio cha mbecha ira rais abekire wirane akanenkanira ndeni ya cukuru wa aciari nabo na kinya akari Kiotene baugete bagakaria mwarimu wao mwanka muthia kenda atika inyirwe ni ontu bwa kwaria uma na gukaria mbecha cha cukuru. Nicola Chabare ni agutariria. Kamuciarwe mwana St. Mark. Cukuru ya primary ya St. Mark irere ntere cha Kiotene ne moya cukuru chene gweta ntere echa Igembe Central no endine anjirite kugia ogwatini iba kuthukwa ande siasa ira chanjirite gukira aku aciari bakijietia na kuga batietegeria onto bo siasa bothongira cukuru yao. Tweka ni sene St. Mark kile arari ndeka 39 ndeka 39 kuma ndeka mbere monga ndeka mwiso ari tathomerete mwarimu au anto bagiotene bwandramane au atoture monganya barabarene utebo to amwele musikubali wazazi siasa ya huku maskuru viva ya huku na siasa ipo komenda va madhasio kwa ndani mosiali edwainde sukuru wetu St. Mark totete keria wethuni moyumbe ati nonto and teacher akore abare ambesa milioni 10 twayanete nende kile na kwendo murite ekira muyumbe ekira mwarimu okiora kwenda siasa achiongwa chiokirite kumania ana mutongiria mugongo Daktari William Ruto kuga akathi nambe na konenkanira milioni 10 cukuru ino na kenda ithi nambe na wakwa na ende mwarimu munene yaririkana na thingatiritie mbecha ino onto mubunge wa Igembe Central no yajiritie kuga ati na kwagiro gitejo mwarimu ojo nonto atamuria kithi nambe na kuthingatiria mbecha ino na ende na jietete ati mwarimu ojo no mwanka ume cukuru ino Ari mwalimu kana mwalimu ile ndio 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 kwa barabara ndio wadala lakini ndio mwongea woni nitani mwe na mkumbe sisi Mutihi na muondoa imasi mbogo out of that school kwa nuko no jarundi uko onto bobo mujumbe kuga mwalimu no mwanka aringwe transfer ibuthoretie aciari bacukuru no bakiuga mwalimu ojo kaya kwithirwa karuta cukuru no raisi ya tuna yereana atwera adharani era kele ondoka kwa hii shule mimi ni baki na nini enda yenga kwingine saa ile mwalimu anafuata hiyo pesa unaanza kupiga kumwanaji ataenda mwalimu ataenda wewe kele ndio utaenda mwalimu atena makosa vivetie kuandika barua ni makosa ya mistake ya mheshimiwa no ndoba kulia kuita kubera mbon ngwe yake na akalemana na report mwanga eta kuona kama shungwa kama walimu amesunja kuliko kile alikuwa wapi na leo ndo ataenda kuita mheshimiwa mbele jireri imakosa munona imantu ya atena kinyanthoni kwetu ekate muyumbe wa Igembe Central narambire kwithukira arimu baskuru na kureta siasa skuru na kwenda konania maso cia cionene bwawe ndene primary school cietu na njira kwinga arimu no baura turiwa batu turanto banture okia kwithia mwarimu St. Mark akengwa uroka reto kuo nwe barite mbesa milioni 10 na kili MP na kidire mwarimu amwira bara sukuru tarurwa akagisa murika transfer na kumario na tuto bagete sukuru arurwa ketha ti moriongo gatho ekuo sukuru batura asiari tokanda mana na bateya atwameinga mwarimu no kana la sukuru u mwangate ritayo imbisi matunda mwarimu kilo teo menya no tote musiali sukuru u kele akakampena rote torora rote agirete mwarimu ayetaniria na asiari ba St. Mark na eta batu to eta mbere kwandramana batu itokomya mawe boto bo mwarimu weto moriongi na toto merieta no kya gothago wa mwarimu moriongi ete batu to kandramana kele kuma Kiotene Igembe Central Wetan Class Chabare Etana mbere kuthingatira nteto cietu tuchokere kumenyithia cio nkuruki.
Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile, za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma magana jana na ja mirongo ere mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda mbeshe shia kushirire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni okuruva mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntire na amero gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Amero ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Tukugwate ogani Imperial College of Medical and Health Sciences. Ngoge ya undagitare yamba area wamba kumenya kireo kwenda kuthomera kenda gitane na kiroto giaku. Our main objective is to offer transformative and relevant medical and health sciences courses. Bo ibuoma shukuru wenjaga ya ndagitari egitaga ora college chionde cio ndagitari batiko gita kuthuranira ritwa kenda bomba kwa ajie motungata ja mega na ere njaga buru egatara ritwa gutungata ajie boega nthigurune onthe. We are producing quality graduates to serve Kenya and Africa. As a student in Imperial College, I enjoy several benefits such as using the advanced school library, which has several course books that are required in the field of medicine. Kiu kiongwa ni kio kethiraja Imperial College of Medical and Health Sciences. Tukwa guarantee ugakenera gukaragwa kwaja. Kwiritanirya kweja na motungata ja maririte ikio kethiraja. Utekuringa ndari. Twenda gazera mega kire ritobeto kenda batethinika kwa mandagitari bena mwanya na bakuorotwa. Imperial College of Medical and Health Sciences is the best medical college in town. Join us and enjoy the best. Ojukane ba mweri jwe tano ni bwetete na mbere. Itoko gwato geni. Nonto wa manto nkuroki arandia na tuko kurokira 0719 223 223 kana waandike email kire admissions@icmhs.co.ke kana weta kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Si niliwaambia? Halo? Niletee kama kawaida. Kama sio kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha kavagara. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Go TV. This is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it.
kugwata ugeni oringi kirinteto chietu cheruthe mwingi chokera na chonkuruki makarika za Kenya guteta kumania na kurema kwa mutambo jogima wa mwiri ijwa shano zetete na mbere gukujirwa ntere chegembe akari bakionania kurega kunganirwa kwa kumania na sha iji bamwe bakiuga bethiritwe bakengwa kirisibitari mwanya beta na sha na ndini bakwenda thirikari ibategere bakiuga ugima wa muntu nikyo gintu kya gitumi muno thirikari ibati kujukiria norito. Dennis Mugendi na Choi Kinya. Mubango jo thirikari jo utungata bogima jo sha no juitite nambe na gutwika murimo jo munene kiri baria bari na mirimo na bagwitie utungata sibitarine cia kithirikari na cia kithirikari. Akari baria twaniritie nabo ni batwete rugono rwa thina iria bakurukirite ya ntubo kwaria manto ya NHF na sha mbere turaturekia NHF it served us better na well ina tutethacia weta sibitari ukahudumiwa kinya kethe kwenda wawera woka ure at least no thoro yuko daktari na wahudumiwa. This time round ureta sibitari no mwanka withirwe na ndre umwe wa arapenwa ni ntobi last week othai report ye kwa sibitari ye Friday datire ndetanda thimo ithimi ndetu thiringi ngiri ndakamatete na niliacha so ni uto affect muchara yo yitirwe na yo eta now lakini ukitha tukora mbecha no mwanka rita kenda hudumiwa please na itukoromba rire iromba antu abaingi bakuinyeleka ukero mwanka mama sibitari kenda hudumiwa na niyo maibo kareka nunto no gorio kiba chororo mwanka ukombo kakinyara ko mama no tabati umame urare na ome kawaida urare na kapendi kawaida kaketi biwa tu outpatient na kukaora na antu bendu bateka thangeke ba teto ucho kukolia sibitari na korea bili nene na kinyo chumbo kinyako thika anto unto utekwa na oni manto ne yasha nkiaririe muno nkiwa asha ete ritangwe kwa mtura waretere mbinu wewe ashana bati kumechenjia no ntosha to itwa mbesa ya bara kwethira ibandiki na kinya baba kawaida basola ya kawaida bakangangana bakareambia lakini weta sibitari ugerwete kuri outpatient indi ukaura se kaweta inya we na homo kamama kendo triti wa isha no rete mbesa endekithiria riao kiri thirikari ni kethirwa shanire metwe igutethia no kababa sokiri mubango jo mukuru jo NHIF tontu itari na thina inyingi tejisiri na sha kuo nike manto ya sha kiromba our president atochorenjia mwafaka kana improve sha ikendomba kwetheke tatua mathina yetu ya health issues. Kwa wende tote kwenda gitetha cia inpatient yake ibacoke ura NHIF ekari NHIF ni tetha cia outpatient no ta we ni oka undumiwa lakini sha no mwanka wa ndimetwo itethua kwa wende tote kwenda mtu eta andimetwa kenda tethua na itetwe mbia ethro eteko wakigia outpatient na atocokie ki NHIF ira twari nio after all tutonere thina yo twikenda tureterwa sha so warudie ile ilikuwa kitambo bachoke batucokerie sha NHF kana bunge boboya batoma maisha yanto bali aboya. Dennis Mugendi, Weru TV, Egembe, County ya Meru. Kamishna munene wa nchera cha Kenya Patrick Mweti Arando ugite thirikari ni kubanga gwakira abitha banchera ngiri 28 nyomba kenda kubathondekira riera ririega ria ngugi na kwagukara akiaria mbere ya kamiti ya mbunge ya ugite rwangi rwa nchera irotumirite nyomba ngiri 10 rungu rwa affordable housing kenda nyomba iji iguna abitha baba. Anthony Kathenya na ripoti iji. Kulingana na mubungu wa Manyata Gitonga Mukunji na ula kwa lajale mbele ya kamiti ya kuthingatira utungata wa katiba maabisa baingi banchera badite na mbele gutula mitulile miumu ili kwa nyomba mbega ja kulala na kulema kulilo tungata bwa into binini tastima. I do interact a lot with wardens in my prison in Embu, and they live in deplorable conditions, extremely deplorable conditions. I say that without fear of any contradiction, because even simple things such as electric bills, they normally call me to when they are fundraising to pay. Tomu konji yake kulingana bunge kadumba ba kamiti eno olonga mberi bwanchera bwena kibarua kinene gya kuruta ilo kilima onto kadumba kulingana na bunge kwena megunda minene anchere tukurutera wera mingi ambilite kuyewa abunge bakende kitegitongere bwanchera kwa mbere gutumira megunda eno ega ilo gwetukiroremi kenda kuongele ilio kire abungwa. Because I believe prison they own very large chunks of land where these prisoners can be able to
cultivate and produce enough food for themselves and for sale. Enough milk for themselves, for sale. Enough tiba, because I believe you have very big RADs. The expansive RAD that lies idle and attracting a lot of grabbers. I remember there before I was in the committee of PIC, and a lot of RAD belonging to prison was being grabbed, even by people of very high ranking in the government. How I wish we can make use of those expansive RADs to produce food, because we are still being requested by those in charge to assist in the supply of food. Aidha akiaria mbele ya kamiti eno, komishina munene wa Nchera Patrick Karando aliuga thirikari ni njukite Matagari Kathumba kuthiria mathina mama. Bwa mbele akiuga thirikari ni itikirite waka nyumba injeru jama bisaba Nchera 2028 ndia mubango wa nyumba jama urimande. The government has agreed to construct 28,000 houses for the prison officers, but I mentioned that very soon 10,000 houses will be advertised under affordable housing project, but in this case for institutional houses. So we'll be able now to have houses being built to take care of the welfare of our officers. So I want to confirm before you, Honorable Chair, that the government has put measures in place to ensure our houses for our welfare officers is well taken care of. Arando akiongera kuwa gitengo gya Nchera ni gukuthithia bola kire inkiumba gutigira migunda yonde ya gitengo giki ni kurutira wera muno gwitukira uremi. There are places where we plant coffee, others tea. Yes, we do raise a lot of revenue, and we are trying to utilize our land to the best of our ability, but I've said here, Honorable Chair, there is room for improvement. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Ayuthi kauntini ya Meru ibejete amwe kenda guchukiria bakiaria kanisene ya Kianjai Full Gospel Tigania West kiri kigomano kia ayuthi Ian Munene uria ni mukaririgiti wa Meru Youth Voice baugite barenda ayuthi bachukiria ndene ya mautoro na batige gutumirwa botho kune ya siasa. Gloria Mwendwa uria ni mwambiriria wa gikundi giki augite bagachiritanĩria na kurwa na nyimba Meru ni untu nitwikite mpanga nenduranirite nteto ichi. Ndukembethe kauntini ya Meru ni bejete amwe gwikoria na guchukiria akiaria ri kanisene ya Kianjai Full Gospel Tigania West mukaririgite wa gikundi kia Meru Youth Voice Ian Munene ne ataririte gikundi ke ni gikuguna bonene. We want to wear badu to Meru Youth Voice ato ya something different, something ire kaomba kudura change na to change tune ya vijana Meru. To watu ya na konto tumbo the society na to tetha cia Meru, to tetha cia vijana ba Meru to bakuracia. So Meru Youth Voice to na project cio tetha community, to na project on to funding programs. Akiongera ndukembethe ibatumikite boege siasa na nandi bobo gukinya muthia. Na ito kuromba jamii onde turewate vijana mbaru. To bonia batu tuomba tuwe vijana na nya ipo to wata mbaru. Ndo kalole for so long batu vijana to ite political exploiting. To tumikite bobo wana siasa. Geo kaya FT ogerwe to rume mtu fulani eta wevi. Lakini to wanrobonia tuwe vijana tomba with something different apart from political exploitation. So we want to say no to political exploitation. Mwambiriria wa gikundi ke Glory Mwendwa no rite achiari gotigira yuthi ibagotonya gikundi nekeni onto kwina mibango na kinyama uritani zaraza kabatethia uturone. Nitukwambira projects cia mimbi za kurera nguko kwambira cyber ni projects ati gutethera mtu mwithorote na ngogya gitane kwithira na gintu gya kuthithia atiga gitane kuthokana mimbi gutonya gikutumira ndawa cia kore virite batere kana kuthia mansira te batere ari bise atiku bando na gutetheka atigete ni gutumira na anasiasa ra gutibatere. Mwendwa na kuromba ngabana mutuma kugwatanira na bobombe gukinyira ntu maturene kwariria murimo jwa nyimba jura joringithete kaunti ya Meru bonene. Tukwenda iku cooperate na Meru county no tugegene mantu jegene na cancer tugitane gwikia cancer awareness ke part cha Meru chionde na ra mashinani bagotura tubaikirie cancer screening zera yare mairi thatu ile tutekomba ni kubaikiria itukuromba gitane go cooperate na batwe the cooperation with that tugitane komba ni gukinyira kila mtu ura wonde we Meru county. MC Mwenda ithile no rete nduki embethe guchumiria kiri utongeria.
inkwenda kwa encourage vijana that te atongoria baru uyu na atongoria baru wari so bayo kimanchukumu nonto itoboreta kuithoanira atandike thirikari some years to come na hivyo ndo tukwenda vijana bonde ba responsible onara kuothe kijana aro yara ndakuthithia na responsible nawe MC Ken Naibae agichokeria Ayuthi Bank katho ni tagaria riria bajukitie. Pongezi kwenu na Murungu abotharime. Maureen Kinya, Weru TV. MC wa Maua Dan Kangwana na Wathiru Gaiti baugite wakibwa siweji ya Maua burebo weta na mbere ibuangarate ni ugendi barabareni ya Maua weta stadium. Bakiaria baugite barabara iwetete kirio bisi kathomba cha thirikari tauni neu na ntaira ya mpwene bati gochowa ni kenda mibango eta na mbere na withire na akari batiga kwangaika. Marion Karugi ni agutariria. MC wa Maua Dan Kangwana nonanite kuria kwanirwa kwawe ni sewerage system ire kwenjo tauni ya Maua ni thirikari nene muno barabara ya utonya kiani kia stadium obisinesi ya DCI, DCC na Kinyakoti nonto barabara ithukite bunene na ni mutolo wake kumane na muthetuira yota wa barabarene na ni kaita kambura. The MC wa Maua nkubonde very frustrated kanante wiretwe thira kuona wakazi ba Maua ninyaba osendi ba Maua barabeyirete unduma muno area kwa police station na area ya judiciary nonto otebi otunduma bakuona okilukira barabara inkwenda kwari na contractor ora ithireta akibwithe sewer lane nonto sewer lane mbere kabisa aminjita barabara ne gategate na tukimenya bo barabara ne bangiri ko yakubu ere mwere ga lami enen kariara kitha barabara ya to egro lami kitha sewer lane ke kai turengi nonto mikira barabara ne gatate inya gari ke ko bwego thai ngari to nasio kilukira thai mburene rwero yurinjirene mutolo takataka yurinjirene ngari to kona wetera anto batukomba weta na moro oya kuola lebonga muntu kiloka bikibiki sio kiloka ote kombo kiloka ithenira siegwo so inkunya thiri to tethwa itutethwa na njira ya heshima. Untubu ni butumite akariba kethorbe na kaita kaumu betito so tungata obisini usia kithirikari na barabara ye ni onkake yotumikania kariba annex na baraba tura stadium. Ninkwenda kwa na wasiri wetu mheshimiwa Muga ora tuenderete muno noro mwatherete asukumete genda siwaleni Maua yethere kibwa itokuibwa yani yake national government lakini ngueye ne kuriteka iterare tagirite mbere kwenja untukuna mutolo mbrene barabara tuke kwa impassable anto batombo kilu anto ba next abatono kilu kira barabara ne thokete yo batumerero yo only road barabara wetrara between Mawangaos na Sentipo iya inganire barabara wetra ketia si atura next iya inganire ende the anto batuko no kilu kira ngari sirara tauni na bawengi batukomba otura na Maua kuna thina itarera roi bwise drone njema ina thina nyingi muno tukibwetha sendrone njira tukibwetha sewer line itukwenda tubwethirwe ne heshima barabara amini sewer line batwetha kumere tuone na kwa police ya turira kwa DC ndene na ara kuonthi barabara ene kubatera kwethira kuri mwanga ya tura stadium inyaka rekia kwethira gutekura anto bateo no kilukira mwanga thai nontu na kuonthi kuthukangi ngari togiloka bikibiki togiloka anto aba kurathina bonga muntu giloka ikakutheta. Miario Kangwana ni yikine mwiroke wa wodi ya Thiru Gaiti Josephat Bario tukire no ariwa kandi ari nonto kwe mtu gwete kona a kotini kidogo lakini kandi aria ndethira mheshimiwa Kangwana barabara ene wetu ka barabara tukuluka na barabara tegere wondre mawaki ire savu our sub county Kinyambrondi lakini barabara ndi areti contract to nayo thai udi akwenja siwa engine ndi akubwethia but ithare bran kuromba ninkuromba romba contract to na barabara eje na rongamie na agerongamia na so handiko egere anto for the time being press chemie na begera kamora kidogo bona bokulukira. Kangwana na urite mukandarathi uro ingu ya kuthondeka barabara ye ature maramu na aromie ngwe mwanka mbure semie akiuria waziri wa ruo engineer Kimurithi Muga kuthia Tirontobo twinkuromba waziri Muga nari na ntora bakurita ngwe bara contract ngwe with immediate effect barabara ye kiro moram na aromie ngwe
mwanka mbura eke ngwe yanjiririe ringi na yanjiririe na atumire planning na batu consult town plan no mawa na batu consult bara bange bakusika wakubonthe nonto otengo irta tena plan bara line yake irate ateka barabara kuno otethi kana no twathina nkiloki barabara ya to ikro lamiti kai kai tango renge ma yonthe nunke so inkromba na simare nene contractor okurita ngwe line yonthe abatu mesokera kumara njiriretie mwanka muthia nara ya sokerwa marinya ya gathikwa kwa kromoram line yake njiro kundene nonto ro nthi barabara ne rore ikenjiro ndene na mwanka ya tura na itete antu ba next bakia unduma safi si unduma ambayo iko na madharau. Nikiripotera Wero TV Kumembe, Mbito wa Marion Karugi wa Kenywa. Au ni otu wakinyira muthejo anteto chieto cherutha themwe tuchemane thithatu na nusu nkumenyithiji na ingi nkuruki itana mbere na gukenera mibango lene ya Wero TV. Mbita Maureen Kinya mwonanire to mathithio Maureen.